Shopee ki perlong ini PB ki ba supaya kena ke channel ke chonga mintangan malam Shopee ya ka keluar corona virus dekat kumki keluar bala update daga Ministry of Health and Family Welfare bala post sak arpunya dari September ajar arpo ke Porsche Pujela San PM ya 100% kibadang syukut semai haki siput legistet kita gilang Maharashtra kadai ke Baningkong keladon kembaar pelajar los pasap sangun kibriu kibalakot Andhra Pradesh kada hajar cispaar pesangun Uttar Pradesh Rojar Sans Pak Savundriungun Tamil Nadu San Hajar terus Pak Kadarngun Karnataka San Hajar Saus Pak Karnyungun Odisha San Hajar Nyus Pak Ruwengun Delhi San Hajar Saus Pak Nyufundrungun Chhattisgarh San Hajar Kendap Sangun Kerala Hajar Cispak Kendap Kendangun West Bengal Hajar Kendap San Pusangun kini kilong kibalayo cingkot napok kini ki arsa kunta beladan but nyo persen kidai kis kibadang syuyo temai po apa deng kini ki sipodeli kistan kini ki arsa kunta beladan Baningkong kadai ke Maharashtra kata arpu hajar sauspak kendangun Baar Karnataka Prajar Praspak Kadwingun Andhra Pradesh Nyawajar Arspak Dapulaingun Kerala Nyawajar Ndrungun Tamil Nadu Sanajar Pak Sapunyungun Odisha Sawajar Laispak Sanpundrungun Uttar Pradesh Sawajar Laispak Arngun Chhattisgarh Layajar Praspak Kendai Pendrungun Delhi Layajar Laispak Nyupu Arngun West Bengal Layajar Cispak Prapuwengun Dementang ini pejsa ki bayap apok gini ki arep sabentah beladem kidon kumba prapusau persen kidai ki bayap apok gini ki arep sabentah beladem kita gelang Maharashtra saus palai pungut Karnataka Prabendrungun Tamil Nadu Prabsangun Uttar Pradesh Ndupunyungun Andhra Pradesh San Punyungun West Bengal San Pundrungun Punjab San Pusangun Delhi San Pundrungun Chhattisgarh San Pungun Madhya Pradesh Arpu Kundaingun Tibala Yap Makini Ki Arp Sabun Tabla dan Tangkini Kubleshipun